Den Alex vom Uelzechtkanal war am Béatrice am Max an der Chrëschtvakanz an Island. Sie hunn ein Kamera mat geholl fir Rees zu dokumentéieren. Island, wann net vun de schönste Länder diet ginn. Mer waren do aweisen schlo dat wonnerscheint Land. Also, lehn ech zurück a genéisst die Bilder, die mir fir Äsch gedrängt hun. Mat de Mast 10 Plazen.